Samne sangon late tashi election nge ya sanjaki sengan la juspen ngata zanskar administration e chap jusde samne sangon late thukse remoches kondune eco path yatra zaches kola ngaja administration chokna ning tapane thuje chejun chejuna eco path yatra khetna ngaja administration thi being citizen of ngata sanskar inches pejapte ma khapse nupen chezeni kho ngal la juste no dia gome jaga remoches konduni ilan khetna ngata sanskar la chosale maskut pen ma pen ngata dakse current situation na ngata ladakh gangpe na drugs na problem ma chenni gyong satwale nyampo environment issue manko je yote no tene remoches kundune te sumle sangata important emerging ngata chization da emerging as situation in a dangdering chi group expression e message check korte te serka naam se ngata zanskar la ego path yatra ajatna kave kedna drug abuse case ko kedna ngata entire ladakh na dangdering etusna phelai chen yote no tene khon izo eco path yatra skyot te ngata mimang sangma message success pe kani nge samera samje ngaja administration ya law enforcement agency chokne jo police chokne te besang nizab sumdab kedana mimang la ha goje no ka kedana chenmoji kinna chunji kinna summa ha goje ma lamos ke cheno kine remoche sundare tu ogyal zete ngata exam je mimang chette mimang sama kalok salches hago salche teni ngata person ja six no remoche sundone skit demic ngata nija participants hame chokne chose to this skit gun kedana ngata nge samena ngata khani je samni une tas te practically tas te mi mangpo te message ko phelai che samba onchno ngata nana chi cha miruk zakko त्यो जोक लता ngata inta tuska ma zurpe galetse ngata mi una minda choste ngata inna zolta ngata cho salches la pekos ya education e thokne pekos mar ngata diring tus bekha ngata il drugs e zo tsu serke ngata lama rimboche sama phepse ngata mimang sama hago sam budol ispa khetana ngata environment bu ma khakchen environment bu met ngata kedana samji ngata generation to generation yongche sene mi gula problem chase dene remoches kondon exam obgyal zete nija sangne madat na samji zanskar la ko jak nanme jak te mol rak ki ngajai kedana mimang samji sonsken samne samji bottle kha plastic kha tyo kedana tuste jama joste saaf jo yospen ngaja gandagi phalai jo na dene tv khane ngata sambai ngosya in tangata diring niji choste संबिक तना ची फरक चेंज जकन मगर ई मैसेज पर खेतना लॉन्ग लास्टिंग आता योंचे से नतुस ना नी रे ठुगुरे रे देखते ना शायद ने समय योंचे सो की रिमोचे जी फेस इजुक चोना ngata चे मिचो या ngata इजम जी मी खेतना ngata पाद यात्रा डुलते ते मैसेज पर खेतना ने समय ना जामजी ने लॉ एनफोर्समेंट चोकने जो ते सन डबल चेचेस नो तिने त्यो जचे से पे ने रिमोचे सुनुला youngster zanskar la nira zo phe process no ya administration ni chone ngaja karu na zanskar man na le khedra loshna samje duk sen ruche sudina ma azu contribution na ta society na izo drugs so education awareness tamche ya environment awareness tamche tyo song basana revolution kuno na ta zanskar man ba yang ata entire ladakh na nira karu zat thukna to zat goshes kokne jawab kulen ni nija sangma youngster zanskar la स्कोते अवेयरनेस जजेस कोला environment clean up जजेस कोला ने एडमिनिस्ट्रेशन ए सब जुस्ते छमा तुजे छोजन रंबोसे सुनुना यंगस्टर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अ तुजे थैंक यू